Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sari batangku, ya ni akan ipakalak berdi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur ki mangirikaring Allah Ta'ala. Nani kanamu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat segang apa salamat mangir Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah sarbatangku yang akan dipakalak beri Allah Ta'ala dari lalana ni waktu barakah ka insyaallah eroka ampa batuang kisah dari kisah. Ya kisah dari cerita ditujun nami antu nikanaiya fadilah ya rega kalak birana nikanaiya kalimat bismillah. Nia sari waktu bayini segam burak ni atau si kalabini anje burak nena taulere batu Allah Ta'ala tena nero anggau kang ini kananya perintahan Allah Ta'ala. Sementara anje banena Masya Allah ya tulun agau kang perintahan Allah Ta'ala na bokoi napapisangkayang Allah Ta'ala sehingga anjo banina sumpaing ni sekre amalan yang luar biasa. Ya mi antu ala apa erok na pigau, erok na bayu, pasti na baca bismillah. Jadi pun niat na erok na jaman yung sumpaing banina anjo burak niya, pasti na baca bismillah. Nah, jadi anjo burak nina nakana minjo nakana apa tu untuk kau. Allo setiap waktu tulunu sakbu bismillahirrahmanirrahim. Bawa semalang ngereki. Nah, sehingga sari batangku nia sari waktu ero kina uji injo sumpain bainenna ya ketaatan nama Allah Ta'ala kesaleha apa namanya ya kesalehannya injo bainenna ya nauji nasari doe bainenna ya nasare doe di tas ya nampan apa bainenna kana boleh ki ande doe ka segantasna alle parakai kau memboyangin aku tanpa aman sehingga sari batang kunia akan dipakalak beralla Ta'ala anjo sumpain bainin nanalle minjo sumpain doe karitaska nampa na bolik dari lamari ya na bolik mir lamarinna nampa na baca bismillahirrahmanirrahim na bolik pada saatnya beberapa hari kemudian eroki anjama istilahna na kerjain jo sumpain baninna ya sehingga duku-duku pasatin rebanina duku-duku mainan linju sumpain doi keritaska. Di waktu na mainan le na pela nalle doi na nampa na pela tasik na riboko bala mulere kamari caritan na juri jurang-jurang na pela njo taska sumpai. Pamunan na jodoi ka nampa doi na nalle. Sehingga sari batangku amuko na kami njo na paumi baninna ero kina uji baninna. Ero kina boyayang kekurangan na baninna ya nasabat tanangai baninna. Iya, jadi naboya kesalahan. Jadi napalak njo doy kana makna tamai nyo sumpaing njo disubangi doy ka kusariang kimbuli ki. Lakuan le pole. Ya, erok mampak laku palak mi. Jadi mana mun pala mai minalle dari tampak anjo na tampak na pamuliki nyo sumpaing badinna. Sehingga sari batangku nakana milalangatin ni sumpaing burak nena. Anu kasih mintu lasso. Pasti tak bangka ko pa karena tiana menjodoh ke sumpai menurut na burat nena karena lebak minalle nampa napela tas dari boko balak di jurang. Tapi sari batangku ni akan dipakalak bir Allah Ta'ala. Pada saat lanalle mi sumpane na bungkar milamarinna na baca bismillahirrahmanirrahim. Dari waktu na baca bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala nautus ki malaikat Jibril. Nah karena Jibril mai konjo sumpai sambeyangi doit na anjo bainenna. Mai ko sambeyangi doit na siagam pamindro injo tas na pela ke burak ninna. Ya. Ya ini semintu sari batangku nikana pun Allah Ta'ala kerokan apalagi malaikat na surah Allah Ta'ala. Ya. Itu pun malaikat anggau kengisah de jemang lebih cepat daripada kedipan mata. Iya, lebih cerik daripada peden dan jumataiya. Iya. Jadi pas namungkar bismillahirrahmanirrahim ternyata utuh je sampaikan. Tasna kami tonji pulih tampan retul tinggal mana boli.
bonena singka makamatonya sampai jumlahnya na boleh kari pertama. Sehingga sari batangku nya kan dipaklak berla ta'ala asulut ngerengnya sampai doi kari dan lekana burat nina. Na serem yutaska tak bangka burat nina. Sehingga sari batangku jemana bilakan Allah Subhanahu wa taala tak bangka na sabah ngapa nak kula ni yutaska ngapa nak kula ni bonena doi padahal lek bakwalle. Lek bakwalle nya sampai doi na sehingga lek bakupela tasina. Sari batangku nya kan dipaklak berla ta'ala pada saat itu ane sampai burat nina tahu tangairo ka sambayang mangi tena nero enggok ni perintah Allah Ta'ala langsung pala popor ribainena napa wa mi banenna kana andiku sitojenna antu ero mintonja anjama-jama ko ero mintonja balas siku sengaja antu sumpain ku suruh boleh antu doika nampala kuwalle intu sumpain doika ya kucok ku rekem batuana lagu pela anjuta sina nasaba ero kang ngissengi nasaba salama anni tulino amalkan ikana bismillahirrahmanirrahim bo sangat tulilang ngereknya bismillahirrahmanirrahim tapi anni Allah kucini ki kuasana Allah Ta'ala angapa nak kulen minro kale-kale nje pule doeka maka pada saat itu saat dibatang pun dia akan dipaklak ber Allah Ta'ala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nampa nagaw kang ngasing pole sinin na anjo na perintah yang Allah Ta'ala na bokoy ngasing inyo anong tanangay Allah Ta'ala maka sari batangku ya ini akan dipakalak ber Allah Ta'ala apa kesimpulan apa hikmat kulanya lian nirilalan na cerita ya yang pertama tena nak kulini pandangin tentang dia rupa tahu hanya sumpaing burak nena na pandangin tengi banena karena amalan na bismillah 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 apa tu bismillah anun tena apa pana na cini sumpai mundur na burak nena tapi na sabak kuasaan Allah Ta'ala ya bahkan niat kanan Nabi Muhammad SAW mulailah segala sesuatu itu dengan mengucapkan bismillah ya pakara mulai isi ria sewa-sewa nasaba arena Allah Ta'ala anya sumpah amal kang ibanin tapi ane sumpah buratnya enggak remen akan amalan apa antun tena bobotna iya tena hasiana tapi Allah yang berkuasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala anyo sumpah anun tena kulenan tamak riota kanyo tena kulen tamak akal ngapa nak kulen min rokale-kale nyo sumpah tasilek bagan apela segambonena anyo doika anu dek bakan alle maka jangan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sari batangku yaniaka ni pakalak bir Allah Ta'ala itu hikmah yang pertama tidak boleh seenaknya kita anggap remeh orang lain ya mungkin anjo amalanta menurut kita amalanta ya menurut kita berat amalan kita besar sementara kita melihat saudara kita amalannya yang kecil kita tidak boleh karena untuk kau dodong untuk kau amalan nuna sabat cadi tidak boleh hikmah yang kedua bahwa segala sesuatu yang tidak bisa terjadi menurut manusia dari sesena rupa tawa tapi punnanya erokna Allah Ta'ala pasti kejadian yang sumpah hanya sampai pun dipikir tidak mungkin aku lemin ro kale-kale nyuta silek bakan apela burat nena tidak mungkin ngamin ro kale-kale anjo doeka anu lek bakan ale burat nena tapi nasabat tulena sabuki kalimat bismillahirrahmanirrahim 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 kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala na utus kisah dari malaika untuk ampamoteri pole anjo sumpah apalek bakan ale burat nena asingkan matom papole perambulan batuanna posisi dan isi bahkan tasnya nafa minro Allah Ta'ala maka dari itu apa-apa yang nigaukan rilalan ne katalah santa rilalan ne lino maka punanya ki Islam tojeng tapat dari Allah Ta'ala maka apapun erok nigaukan pakara mulai nasaba arena Allah Ta'ala nasaba punanya sak bukan nasaba arena Allah Ta'ala insyaallah Allah Ta'ala anjari wakil dari jama-jamanta batuan nakana nabantu ki Allah Ta'ala an selesaikan jama-jamanta tapi pun nigau kang isi mata kekuatan tajiniat tuang ya kekuatan tanya kana pore ajago pore anjama kuat ka anjama maka tena nabantu ki Allah Ta'ala maka niat batasna tapi pun Allah Ta'ala kairo pun Allah Ta'ala ni papalat tulungi nion roy amanjeng kira Allah Ta'ala angkana karaing nasaba arenu nakupegau ki sepria jama-jama maka insyaallah lomo-lomo anjo sumpain jamanta kama menjo kapan sari batangku kurapi yang pabatuang ki mudah-mudahan anneri lalan nakisata nia hikmah nia pelajaran akulan yalle sehingga insyaallah natuntungki berarti kama injo katalah santa na semakin bajik di sesena Allah Ta'ala
baik katalah salinota bila bipa katalah sang akhirata. Kita mapurangi yang asenna kesalahanku di lalang anne pak bicaraku. Wacapurimi nasaba wabillahi taufiq was saada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.